a re simolle pele ka go leba ditlhogo. Di kompone di tswetse ka go supa maikaelelo a go nna bontlhabongwe jwa maemelo a difane a Mophane kwa Boteti. Kansela ya Boteti tlama go rarabolola matshwenyego a bagwebi ba Botswana. Fa ba samsameka la one moshoboro le amolemo mosweu ba hanya kgaisano ya monongwaga ya Botswana International Youth and Cadets Chess Championship. Tumela ga itsona ke wana ba nteng kala katšane yo ke sentle mo yenga rona di khantse ka puo ya diatla e di mashakgo mo tla re tsa metshameko a re di simolleha. Thulaganyo ya go aga maemelo a difofane a Mophane City International Cargo Airport kwa Boteti e teletsweng pele ke kompone ya 123 Dimensions e supa ena le tema jaaka dikompone tse di ikemetseng di supa kgatlhego ya go tsenya letsogo mo ditlhabololong tseo tse di mo legatong la bobedi la go ngoka babeeletsi mme di solofetsa go hetola toropo ya Boteti go nna lefelo la boremelelo jwa dipalamo le madirelo a rutle mamusi siska ka pego eo. Lehelo le la dihekere di le dikete tse pedi le tla fetoga go nna boremelelo jwa dithoto go tlhokomela go baya le ditirelo tsa dithoto tsa mo gae le tsa mafatshe a sele. Mo tlhabololong e go setse go na le dikhamphani tse di supang kgatlhego sesupo sa kgolo mo tshepong ya go beeletsa mo maikemisetsong a go fetola toropo ya Boteti go nna boremelelo jwa mesepele le dithoto. They believe that everything has to be done and led by the private sector, by the government. Has to be tested, and that is why we are saying we are going to have an ADP 12 that is going to be private sector led, and we are happy today that we are just coming here as government to facilitate, to give room to the private sector to assist us to create jobs. In terms of mobility and logistics in Côte d'Ivoire, in the Republic of Congo, we hold a 50% stake in a holding company of 5 airport concessions that includes the Abidjan hub in that region. That is just to give you a flavor of some of similar projects that our group is capable of. So we as BTC have been well known for only providing telecommunication infrastructure and any other development. So we are saying we are in a digitized world where now we go to an extent of engaging, to an extent of advising, to an extent of collaborating, and to an extent of partnering with any development that has been brought forth. Puso e itlamile go thama mebereko metsholofelo ke gore lehelo le tlise ditirelo di le mmalwa go diragatsa maitlamo ao. During construction, we are going to have 10,115. We really went through these figures, Minister. They're actually a bit high, when we were at Pemando. So we came at 10,100. What Pemando is saying is, how many jobs are you going to create, not how many people. And to revive the economy of Boteti and subsequently to that of this great republic. Ya no litse gore le tshwere matshelo a senkana ka sepe. Anole ke bontlha jwa toro ya puso ya go fetola Boteti lehelo la dithoto le madirelo mo kgaolong ya Afrika go fokotsa go ikaega ka ditswammu le go aga itsholelo ya sennela ruri. Mamusi Siska, BTV News, Boteti. Baeteledipele ba kansela ya Boteti ba itlamile go rarabolola matshwenyego a mangwe bagwebi ba Botswana segolo thata ba ba rekisetsa mo mebileng a bua kwa bokopanong jwa bogogi jwa kansele le bagwebi ba ba mo mekgwatheng kwa letlhakane modulasetilo wa kansela ya Boteti o nkhuparetse monatsie a re maikaelelo a kansele ke go dirisana le bagwebi bao ka ba le botlhokwa hela thata mo itsholelong ya kgaolo a re utlwe se ba itsentebogo. Ba ke bangwe ba bagwebi ba rekisetsang mo mekgwatheng ba akaretsa ba kape go loga meriri le ba bangwe ba tsenetse bokopano le kansele go beta tsela ya gore ba gwebe sente ba sa kgopakgopediwe ka ebile modulasetilo wa kansele ya Boteti re o nkhuparetse monnatsie a tlhalosaga ba na le seabe se segolo thata mo go godiseng itsholelo. Ne ka bua ka di-informal sector gore re le kansele re tshwanetse re nne le tumalano le bone le maakanya le bone gore re ka ba thusa jang ra lemoga seabe sa lona mo kgaoloe gore ke lona le tshwere itsholelo ya kgaolo ya rona
ka jone bonnyang jo le bodira jo le sheleketa ka jone la itse Setswana go sheleketa re lemoga seabe sa lona kana motse wa rona o tota ke motse o le gore o tsamaela ko setoropong ha o lebela le thakane tota ha ke re se thole le motse ano ke toropo go emetse hela gore gongwe go ruragadiwe hela gore e nne toropo yaanong me toropo kana gore re bete e batla rona re ithela re eme malala a laotswe bagwebi ba amogana megopolo le matshwenyego a bone le khansele ka re ke sa ta sa khansele ha le ntse re kubetseng ke eng le sa re direle dingwenyana ra tsena mo tera rekisa ra nna re neela khansele sengwe khansele a mikile a re sena neela batho distole tse di korenke ya tsamaya go bona gore a mi da operator kana ha di operate ba di license tsa di workers dio di mo di mo sentsa rona ha lo di batle mme tsena mo machaine hardware Mrs. o re kisa so o e tsayang le rona ra akanyetse le re license ka gore na one of the people ba ba chargitsweng ke rekisa di perfume boeteledipele jwa khansele bo tsebogetse dikgang tsa bagwebi mme bo gakolotse gape botlhokwa jwa go thama mekgatlho ya bagwebi ha gona le dikgang ke one ga ene ke bua gore a go irwe di association mme re tla lelela mo go lona gore dirang jalo mekgatlho yone e leng gore re tla nna re buisana le lona re kopane le informal sector le lona re bone gore re ka thusana ja re ka bankanya seemo se le berekela mo go sone jaaka ntse le bua ka go harolwa ga tse di license jalo go tsweng mo bokopanong jo khansele e tla simolola go etela bagwebi ba ba direlang mo mekgwatheng go thusa go diragatsa melawana e tla laolang bagwebi bao mo kgaolong Sebaetseng Tebogo BTV News Letlhakane mo loetong la go atlega go isa ditlamelo tsa bonno tse di lekaneng tona wa lephata la metsi le bonno o nnetse Mogapi a re mo nakong eno ba okeditse palo ya borakonteraka go hehosa tiro ya go agela Batswana matlo go ralala dikgaolo tsa lefatshe leno Mogapi o tlhalositse se mosong ono kwa putegong le babega dikgang e lephata la gagwe le neng le itsa motlhala ka ga dikatlego tsa lone mo dikgweding tse di 12 ha isale le dira mo go tse dingwe lephata le le supile ha le simolositse lekano le le hapegileng le le itebagantseng le kgopo ya metsi a leswe ka maikaelelo a go tokahatsa seemo sa ditirelo tsa kgopo ya metsi a leswe tumelo ya rona le tsholegelo ya rona le maikaelelo a rona ke gore re ta kgona ebile ga re ta kgona hela re tile ka strategy go bona gore re kgone ke re dire jang strategy sa rona ke gone gore ha re ne re solegela gore ntong constituency ngwe le ngwe tse 1000 la nthane ra ka ntse gore taisa ra kontraka le mongwe hela so gompieno se re se dirileng gore re tsentse bora kontraka ba ka tshwara bo 5 mo gore ba ga matwa a le 1000 mo go rang gore bokete ja matone a kana load ina mothogo gore re go re kgaogantse quantity load ka the different investors so those are some of the strategies tse re tsileng ka tsone go bona gore re leke bojotlhe ja rona gore re hohose re be re tse nako ile the lost time re recover the lost time tona tikologo le bojana la Bontamolotsi o ka ile ha mowa wa go tshwaragana o supiwang ke kereke ya St Anthony Catholic kwa Phalape o itumedisa ebile ile sengwe se se ka isang lefatshe leno kwa pele tona Molotsi o seno se kwa moletlong wa go ipelela thobo ya monongwaga wa kereke eo o maikaelelo a one e neng ile go ipelela katlego ya maloko a kereke eo e a ba kgonneng go kgobokanya madi a go ka thusa dipaakanyo tsa kereke a re utlwe Gabriel Mereki e rile a amogela phuthego ya kereke eo modulasetsi wa lekgotla la borre mo kerekeng a supa fa ba itumelela go ba kgonne go tshegetsa letsatsi le la thobo mme ba isa malebote ko go Ramasedi yo o segofaditseng maikaelelo a bone otlhe gompieno ke letsatsi la boitumelo la kutlwano le la go leboga re kopane fa go leboga Modimo rara wa rona yo matla otlhe
yo re fileng bophelo, pula, mmu o nang le matshelo le maungo a tiro ya diatla tsa rona. Kereke ya St. Anthony a simolisa maikaelelo a yona go ka kgobokanya madi a tla thusang go tokafatsa seemo sa yone ka kgwedi ya Motsheganong. Morulaganyi yo neng a eteletse pele ditiro tseo o ka ile gore le fa ba ne ba kopana le dikgwetlho ka go farologana ba kgonne go fitlhelela se ba neng ba se ipeile pele. Thobo e re lontshitse ka May ka di 14 maikaelelo le gore isa di-funds tse e leng gore di dirisiwa go thabolola kereke. Tota e rile ha re simolola re launcha re le ma St. Benedict be re ipeela seelo sa 150,000 e le madi a re leditseng go a re isa ngwaga because ba last year ba St. Pedro Pioneer ba re isitse 96,000. yaanong dikgwetlho tse re kopaneng le tsona ka le itse madi le mathata tota mathata ne le one madi gangwe re tshwanetse go re isa di-funds ba kaolengwa ba sa ntshela sentle dikgwetlho re kopaneng le tsone le Tona Winter Molotsi wa kgoletse kereke eo go bo e tsweletse ka go sala morago dithuto tsa tumelo ya bone sente ebile a ka ya fa kereke le botlhokwa thata mo go sireletseng setšhaba mo diemong tse di thata le gone go aga setšhaba se se nang le kutlwe le botlhoko. The Catholic Church throughout history has always been more than just a place of prayer. It has been a pillar of hope, a source of strength, and a beacon of guidance. Here at St. Anthony, as in many... Kereke ya Katoliki go tswa go loe e ntse e se lefelo la thapelo fela mme le boikokotelo jwa batho ba le bantsi. Gompieno mo kerekeng ya St. Anthony le dikereke tse dingwe go rala lefatshe leno seabe sa kereke se tsenelela le ko malapeng a rona. Mo bukeng ya bakuranta wa bedi kgaolo ya boroba bongwe le ya lesome di bua gore seo se dirwang ka lerato ga se kita se lathega mme modimo a tolosa maikaelelo a rona a bo a re fa thobo e nonofileng. God himself multiplies our efforts, turning beginnings into abundant harvests. Kereke ya St. Anthony e kgotheditse go tswelela ya arogana lefoko la modimo le bothe mo lefatsheng leno ka e le tsela nngwe e ka thusang go fokotsa diemo tsa go kgontsho le tathegelo ya matshelo tse di aparetseng lefatshe leno ka bophara. Gabriel Mereki, PTV News, Phalape. Moteng wa dikgang Kgosi Joseph Kagiso o tlhomile semmuso go etela pele bandi ba motse wa Tloaneng a tlhatlhama rragwe yo tlogetseng tiro ka bogodi. Ha bua kwa moletlong wa go bewa ga Kgosi Kagiso, Kgosi Kgari wa boraro wa Bakwena o gakolotse Kgosi Kagiso ka botlhokwa jwa go baya kwa pele dikeletso tsa batho ba gagwe le go bereka ka natla go tlisa ditlhabololo kwa motseng o a rutle Tanki Sentsho. Mo moletlong o di bui ka go farologana di kgothaditse Kgosi Joseph Kagiso go ile akanya le dikgwetlho tse di apereng banana o rotloeditswe gape go nna sekao se sentle mo morafeng wa gagwe ka go tshegetsa maikarabelo le seriti sa bogosi godimo ga mo o gakoletse go baya kwa pele mananeo a ditlhabololo tsa motse wa Tloaneng. Ke dumela gore o tla re direla ka botswapelo o tla diragatsa se e leng boikarabelo jwa gagwe hela jaaka batsadi ba setse ba molaile morutile ene a re balla ditemana o kgoutile mo go Matayo kgaolo ya lesome le bongwe temana mahoko a re a ke wena yo tang kampo re solofela o sele mme ya re a o etsa a ra kgosi ya ditiro tsa gago a di supe gore ke wena yo o neng a sologetswe a re tse batho ka boingotlo botlhe bo re ka bo kgona mme se ke sa se eletseng ke gore a ke re nne boingotlo mo eketeng go ka itirelwa hela re nna humble mme fela se se salang re tsepama mo boammaarureng le go dira dilo sentle a re nne baeteledipele ba modia ka go isa Botswana wa rona ko pele. Patala sa BDF se fale gore se thuse morafe se ipone tsapa tsena gone go se pateleng kwa tlone kwa bara gore ga wa ikutlwe o fuduegile maikutlo o imetswe a re tshwaraganelle kgosi yaka ke eletsa gore mogala wa ka o ka gore yanong ke mokaunyana o skwa o suka a o nno ntse o le teng re ne re tlhaeletsane mongwame a re tshwaraganele go lwantsha bolwetse bo bo kana-kana.
Kgosi Kagiso a re o ikemiseditse go tsaya maikarabelo a beilweng pele le go bereka ka thata go tlhabolola matshelo a batho ba motse wa Tlwaneng. A go batla tlhabololo go seka ga re nebatsa go re tswang teng, mme gape re seka ra tshaba diphetogo tse di ka tokagatsang bokamoso jwa rona. A re dirise botlhale jwa batsadi ba rona le ponelopele ya banana go tlisa lesedi mo motseng wa rona. Go nna seopo sengwe le morafe go tlalisiwa go thusa kgosi le morafe go diragatsa ditsetlana tsa melao ya bogosi le go busa ka thokgamo. Tankisentsho, BTV News, Tlwaneng. Mokamedi wa maepo wa Morupule Coal Mine Edwin Elias wa khotse lekgotla la bagwebi la Business Botswana go nna lentswe la dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi mo lehatsheng leno. Re la bua kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa wa Business Botswana wa dikgwebo tse di kwa Bokone ile kwa Francistown ka mahelo a beke. Elias o tlhalositse ha lekgotla la Business Botswana le dirile go utlwala gore melao e tsamaisang dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi e nonotshe dikgwebo tse go tlhama ditiro le go godisa itsholelo. O ka ile fa moepo wa Morupule wa tlega mo tirong ya one ka jana o na le kemedi e popota gore o tswelele go nna le seabe mo mohameng wa kgotetso. Re sa le fo mothusa moetedi pele wa Business Botswana kwa Bokone Humphrey Nawa o na tlhalosa ha bokopano jo bo ba thusa go kopanya dikgwebo tse di kwa Bokone ka maikaelelo a go sekaseka tse ba di kgonneng mo ngwageng ono le go tla kamano a tla thusang kgwebo go ya pele. Now, Business Botswana has exemplified its partnership through its advocacy. Lekgotla la bagwebi la Business Botswana le tsweletse ka go nna le lentswe le le kwa godimo go buelela dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi gore di kgone go gwebela mo seemong se se letlang kgwebo go gola. Mo godimo ga mo, lekgotla la Business Botswana le thusa dikgwebo ka go harologana ka dikitso le boitseanape jwa go dira kgwebo go ralala lehatshe leno. Re le dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi re amogela go nna teng ga babeeletsi ebile re dumela fa dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi di na le seabe se segolo go goga itsholelo. They do have a role to play in unlocking the northern region's potential. Since its inception in 1971, fa e sale lekgotla le thamiwa ka ngwaga wa 1971 le tsweletse ka go nna lentswe la dikgwebo tse di ikemetseng kwa pusong gore go dirwe melao e e siametse mabaka a kgwebo. Re emetse dikgwebo di heta 2,500 go ralala lefatshe leno tse di thapileng badiri ba heta 90,000 mme seo se supa botlhokwa jwa lekgotla le go thama ditiro le kgwebo. And a business representative body, bridging the gap between business, government, and society. Mo tsamasa sele totona wa America Donald Trump o ne a kametse peo monwana ya tumalano ya kagiso gareng ga mahatshe a Thailand le Cambodia. Tumalano eo e beile monwana kwa phuthegong ya ASEAN e ne tshwaretswe kwa Kuala Lumpur. Trump o ne a na le tonakgolo wa Thailand Anutin Chanvirakul, Hon Manet wa Cambodia le Anwar Ibrahim wa Malaysia. Ga morago ga mo baeteledipele botlhe ba ne ba tshwaragana ka diatla le go itsa dinepe mmogo go tlhomamisa ha ba le mono mongwe. Tumalano eo ya kagiso ya Kuala Lumpur e ikaelela go fokotsa kgotlang e mo melwaneng ya Thailand le Cambodia e gapile matshelo a batho ba ka tshwara 48 le go tshabisa batho ba ka heta 300,000 kwa magaeng a bone ka kgwedi ya Phukwi. Trump o gateletse gore Washington e tla tshegetsa go gweba ga yone le mahatshe ao ka bobedi hela ha ka itlama go diragatsa tumalano ya kagiso. Tumalano e ya akaretsa go emisa dintwa go boela morago ga go dirisa dibetsa tsa molao wa kgailo mo melwaneng ya mahatshe ao, go gololwa ga magolegwa a ntwa a le 18 a lehatshe la Cambodia ga mmogo le go thusa go ntsha dibomo tse di ka tlase ga lehatshe. Setlhopha sa balebeledi ba ASEAN se tla ela tlhoko gore tumalano eo ka boammaaruri e salwa morago.
e be le ha ke di digalang teng tse ke di tshwareng ka kwana motho wa gaetsho ke tsutetse Edwin Mashakgomo o go tlela ka tsa metshameko ikanya rona. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le le gare ja lefatshe leno mothuetso madume dumela motsatsi la mosupologo kgwedi ya diphalane le masome a mabedi le bosupa ngwaga yo ke wa 2025 le botlhano tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsonetsare laone moshoboro le amolemo mosweu ke bone bafenye ba kgaisano ya monongwaga ya Botswana International Youth and Cadets Chess Championship e neng e tshwerwe ka Swantaga monoga borone mashoboro fentse karolo ya under 18 ya basimane fa mosweu ene a fentse ya basetsana ka giso molelekwa o ne a lelekane le tsone ntswa e le mosetsana moshoboro o ganitse se reng ga dinki di etelela pele ke dinamagadi a phadisana mo karolong ya basimane mme a kokonya dintlha di le 5 go ikgapela sejana setela sa gauta le ka tswa 1000 pula a one morei a fetsa mo ga bobedi fa Darius Banda ene e kgapela maemo a boraro. I'm proud of myself because I went to the open section. Ke mototo ka tshameko ya me ka gore ke ile ka tsaya tshwetso ya go phadisana mo karolong ya basimane mme ka kgona go fenya. I got to be exposed to the play of boys since I'm used to playing with girls. Mo letlhakore la basetsana a molemo mosweu o gapile maemo a ntlha a sena go dira dintlha di le 5 le sephato mme le ene ikgapela setela sa gauta sejana le 1000 pula Hashita Manikota a dira dintlha di le 4 le sephato go fetsa mo ga bobedi fa Tracy Toteng ene a fetsa mo go a boraro. I'll say the tournament was a little bit tough because I was playing against young players who are very talented and they were giving me a hard time because they are so competitive. Kgaisano ene e le masheta ka gore ke ne ke tshamekela basameki ba batana mme ba le bang papadisano e masheta ke ipaakanya kgaisano e tang ka kgwedi ya Sedimonthole le ya Africa Championship mme phenyo e sile go ntse thata mo ipaakanyong ya me. At SUA, so this will be part of the preparation and also hoping to go for Africa Youth in Zimbabwe. Resa le fo modulasetilo wasbo ke ene se ka tiseng ke Chizani a re kgaisano sa mothale o di thusa mo godiseng motshameko wa chess go tswa ko moding. This is an event that does not only contribute to grassroots development in Botswana. Kgaisano e ga ya godise motshameko wa chess mo Botswana hela mme mo kgaolong ya baro ja Afrika ke dumela gore e tsile go tswella e gola go ana malefatshe ka bophara. Participation in Botswana, but also from across the SADC region. And I'm confident that this event is going to grow, is going to attract participation from other countries in the continent and also other countries even beyond the continent of Africa. The big tournaments that happen all over the world there. The reason why we call it an international event, mogo yone re le mogo yone re na le bana ba ba tswang ko Zimbabwe re na le bana ba ba tswang ko Lesotho. We open it to the rest of the world gore bana ba rona ba te ba kgone go bona competition against so many other people from different cultures from different countries. Kgaisano ya monongwaga ya Botswana International Youth and Cadets Chess Championship e ne tshwara lekgetho la bone mme le gape e na le dikarolo tsa under 6, under 8, under 10, under 12, under 14 le under 16. Kagiso molele kwa BTV Sport Gaborone. Kgosi kgolo wa Batlokwa kgosi puso Gaborone a re o batla gore motse wa Tlokweng e nne motse o tlhabologileng o na le ditsompelo tsotlhe ebile e le wa mabonobono. Kgosi Gaborone o buile seo maabane kwa moletlong wa Batlokwa Community Run le tota le e leng bontlha bongwe jwa go ipelela dingwaga tse di le kgolo le 45 motse o ntse o le teng kgomotso sefako ka sefako sa dintlha. Lebelo le lene le tshegeditswe ka sethogo se se reng tabogela go ipelela ditso tsa gago le ne le kgaogantswe ka dikarolwana tsa 5 km 10 km le 20 km le ne le tshologetswe ke banni ba Tlokweng le metse mabapi go ipelela ditso tsa motse o le kgosigolo wa pele wa motse o e bong Kgosi Gaborone. Go nna gaufi le toropo ya Gaborone gore ha tsotlhe di tshwanelo le ditshiamelo tsotlhe le ditšhono tsa gore Tlokweng o ka gatela pele a nna sengwe se se tona se se harologaneng. Ke sa ipoke ga le lebelela motse wa rona le ka nna la re tata mme kgosi o bua ka gaeng ka gore se tse re ntse re le ko
we are already a smart model village. Mme re batla go tsaya this to another level. Re batla go ipona re godile in terms of infrastructure development and in terms of services and other things. Kgosipuso wa Gaborone o ne gape a supa fa itumeletse ka fa lobelo leo le tsameleng ka teng a tshwaela fa go le botlhokwa go ka le tshegetsa ngwaga le ngwaga. We are also running for our roots, for this rich heritage as well. And as a result of that, going forward, this has to be an annual event. Amen. Fearless, for next year, is bigger and better than Batlokwa ba ne gape ba go ithiwa go nna le seabe se segolo mo ditirong tsa go somarela ditso tsa bone ga mmogo le go aga isago e ta akolwa le ke ba ba tatang kwa morago. Re setse re simolotse the journey to 150 years. Maikaelelo a rona ke go dira a project ya an eco-tourism park. E mo go yone go tla beng go na le sefikantswe sa ga Kgosi Gaborone, a museum, a cafeteria, and other related facilities. Ke ona maikaelelo so that ga re celebrate 150, re tabe re weditse loeto le. Ra itse gore se se re beileng pele ke lone letsatsi la the 29th November. Jalo ke kopa gore a re supporteng yone komiti e re e beilweng pele gore ke yone e rulaganyetsang tsotlhe. Re e supporta ka ditsela tse di harologaneng le gompieno ba na le merchandise o re eletsang gore mongwe le mongwe mo Tlokweng ka letsatsi la di 29 November a ba brandilwe a supa gore le ene o part of this. Lebelo leo ke bontlhabongwe jwa meleto e thagolelang tsela la moleto o motona wa Setswana o ta tshegediwang kgwedi ya Ngwanatsele e le 21 gona kwa Tlokweng. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mothuso tsa nako ya bongwe re di ba khutlo go nefa tla tshele bogejalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a diranola sentle bontle ka puo ye di atla tshima go mo tsetswa thubeng le phepa o ne ra banthengela ka tshane o tlabe a bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa mokodi wa pula o belediwa ntlheng tsotlhe fa go rutetse mo biking e fitileng re boleka gape mo biking e ka methale e farologaneng tlhola lentse le bereka ka bonatla bono kopila le botswerere sele rata lo tlhobokalaje modimotsho. The Ministry of Local Government, therefore, is about the people. Rareke Ministry Waba Tupeli. The story of our nation has always been the story of our people, a story of resilience, of vision, and of the courage to build something lasting from the resources beneath our soil. As we reflect on the future of Botswana mining industry, we must affirm one central truth. The wealth of our minerals must translate into the wealth of our people. Empowering citizens in the mining value chain means ensuring that Botswana are not only beneficiaries but